Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat, wa bidhikrihi wa dhikri maulidi nabiyyihi wa dhikri shalihin tanzilul khairati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat, imamis sadat, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal mufaddalin, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para guru ngaji, para sasempeen, para ustad, juga nan para bunyai, para ustadzah, nahusu bidzikri wa ta'zim, ajunan semulja Kiai Abdurrahman selaku pengasuh Musalla Nurul Hidayah, juga nan ajunan semulja Kiai Haddad, juga nan ajunan semulja Kiai Baitawi, juga nan ajunan semulja Kiai Haji Wafid, juga nan ajunan semulja Kiai Rahwini, sareng sateja para kiai sirabu, septina tak bisa nyebut asma agung ngatun persitung, tak ngurangi rasa hormat. Matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Bapak Lora Kalebun kadinto majadi abdina, Bapak Syukron Hafidhi, matur muga parengana kesehatan, matur muga tetia pemimpin seatin, siapekta disalongos menuju dari dona Allah subhanahu wa ta'ala. Sateja jajaran panitia seampun meluangkan tenaga, juga nan pikiran, juga nan materi, matur muga sateja seekor bandaki etarema mungkuda Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'ah hadrah ar-rayyan, matur muga masuk swarga abareng gendeng-gendengah, amin ya rabbal alamin. Nengku TV shooting, matur muga masuk swarga sareng lerpe lerah, kadinto saya pimpin sareng Bapak Arifin, juga nan sound system Candita, kadinto mantere terus gerus, dan kulawan ajunan oning situng perkara itu bagi sareng ulama. Allahu bitakdir, an-nasu bitakdir, Allahu bitakdir, an-nasu bitaksir. Allah gak dinto andi rencana, manusia gak dinto selalu bebeena rencana Allah. Tantona dari sound system Candita gak dinto teroma bunga ajunan sateja, tapi pada musibah segak dimma mantur muga musibah gak dinto akibat barokah, amin ya rabbal alamin. Ajunan para rabu, para kaum ibu, juga nan bapak siapina muljaki mantur muga yang muljaki nasarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadinto kelar berempat jam sitruman sejam. Alhamdulillah, bedan gaula sarang ajunan sateja malam mangken takdir sarang Allah hadir tempat kadinto tempat semulja, karena tempat kadinto janji sarang Allah rahmat do Allah bekal patoron. Sikadima beda dua perkara mulja malam mangken. Sepertama kamuljaan dari tempat kadinto karena tempati pamausan zikir, pamausan Al-Quran, pamausan solawat. Sikapeng dua tempat kak dinto pamulja sarang Allah karena beda pangimutan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikadimai bagi sarang ulama, setiap tempat saya becai berjanji, setiap tempat saya becai maulid tiba, setiap tempat saya becai simtud duror sarang satu jaji pujian. Kadinto ulama adabu haffatil malaikatu dhalikal makan,
Allah kak dinto ngudungi tempat kak dinto kalaban malaikat kalembeng malaikat malam mangken aklu dan gula sarang ajunan sateja sekadima Nabi ajunan sateja malam mangken natua maka doa na ajunan cekak nengi kalembeng malaikat langsung ibekta ada ajunan Allah sekapeng dua kamuljaan tempat kak dinto wa ammahumullahu birrida wal ghufran bareng mangken kak dinto ten gula ban ajunan teti orang seikaridai sarang Allah dan gula ban ajunan oleh pangapora dari Allah subhanahu wa ta'ala maka patut dan gula ban ajunan asyukur bisa hadir di tempat kak dinto selah hadir oleh kencaran ki oleh nasib sapereng oleh berkat boleh alhamdulillah para rabu sertina muljaki Nabi Muhammad kak dinto teti situng patokan orang adidik santre orang adidik generasi karena Nabi Muhammad kadinto lahir sebagai pejuang agama Nabi Muhammad kadinto lahir sebagai mediator atau utusan Allah ka bumi ka angkui ngajari manusia tentang ilmu agama maka Nabi Muhammad pernah adabu innama bu'istu mu'alliman sengko yutus ke bumi ada teti tukang morok maka kalakuan mulja kadito morok kalakuan paling mulja kadito malai ngaji kalakuan paling mulja kadito mulang santri karena orang kapan hendak morok hendak mulang santri kadito rizki langsung ijamin sarang Allah rizkina sateja muallim sateja ustad meskipun sakoni kadinto mesti akibat barokah manabi orang teti muallim teti ustad pas nyari soki kadinto salah jalan manabi teti ustad teti guru ngaji guru alit pas teroan di apa jiru lopot jalan karena manabi terus sokia mau butuhku pak karena Nabi Muhammad kadinto tak soki betul tapi Nabi Muhammad barokah karena apa Nabi Muhammad teti muallim sampai Nabi Muhammad pernah dua ketika haji wada Allahumma aghnil ulama wa afkiril muallimin wa barik fi kasbihim wa atil a'marahum ya Allah pasokiaki para kiai ya Allah pasokiaki para ulama kadinto debuna Gusti Kanjeng Nabi apa napa manabi kiai atau ulama laib kadinto pas nyebar lagi agamana tak bisa manabi tokang ngarang kitab pas tak keduan obang laib maka tak nulis kitab emu alandu karena manabi orang seampun berkata pangkat dari Allah kadinto teti ulama maka jalanna nasrul ilmi madapa ilmu na Allah lintas tempat maka ajunan oning Imam Syafi'i kadinto soki Imam Malik soki bahkan dari soki na Imam Malik manabi ngangkui rasokan kadinto si paling larang manabi Imam Malik rabu jarak 100 meter kadinto mireng ro'om minyak na Imam Malik mon laib Imam Malik tak kelar mele minyak lekat tapi manabi muallim sarang Nabi Muhammad itu akilaib apa napa manabi kiai langker sampai soki adik tuku atau geng poko misalnya atau geng sape tak morok kan anapa imuk bentegengan beda situng ustad ngajar nengi madrasah pas ternyata ustad kak dinto teti tegenga sape bila kemisan tak mulang anapa bodi pahlawan tapi cencina Nabi Muhammad nengi doana Nabi Muhammad wa barik fi kasbihim lakon apa barokah mak bisa barokah karena orang-orang si teti muallim kadinto rata-rata guna mencapi jemu namun gedeng tapi putrana monduk kak dima lebiayan orang monduk kan larang tapi para guru ngaji kadinto ki mampu abiayai putrana. Contoh lain, tatang ke andi sepeda motor, muallim kadinto kelar ngobangi.
Kadinto tanda lako barokah. Tak pate mana si ala lakon tapi ternyata berkat. Terus janjina Nabi Muhammad wa atil a'marohum umur ra palanceng. Alhamdulillah dan kula ban ajunan andi guru nengi musalla Nurul Hidayah Kiai Abdurrahman. Kadinto bukti nyata debuna Nabi Muhammad bener. Usia beliau mangken kadinto 75, Pak. Ternyata beliau ki semangat ka angkui morok. Kadinto teti pengajaran dak den kula ban ajunan seteti ustad seteti ring sepuh. Kiai Abdurrahman seampun sepuh 75 ki ndak morok. Den kula ban ajunan ki soge anak tak kasar bin. Manabi manggrid senyaria anak atulun nyari ajam. Arapa ajam tak ongke kakan dengar boleh. Bener ini. Demak kalah dah ke Ki Abdurrahman. Padahal Ki Abdurrahman kak dinto ampun bedenengi umur setalebat dari umur umat Nabi Muhammad. Umur umat Nabi Muhammad kak dinto ma baina sittin wa sab'in. Antara sabitek ka 70. Manabi 70 talebat kak dinto BPJS. Oneng BPJS banyak bonusnya. Orang mana bisa sepo ampon 70 belung polo sangang polo meskipun tak apa jeng sunat oleh kenjaran bejeng sunat. Lepas ternyata beliau ki atahajud, beliau ki asolat duha. Leten kula ben ajunan sebagai santri nama kalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu Sabtina Muljaki. Bentuk pendidikan dari Nabi Muhammad kadinto beda konsep beda teorinya. Maka Nabi Muhammad andik santri-santri hebat. Sepertama andik santri siteti pendekar Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kadinto teti panglima perang padahal semorok Nabi Muhammad. Le kiai sepo kiai langgar maste beda santri si sakti kia. Syekhuna Yahya Karanganyar guru na Kiai Abdurrahman. Beliau gak dinto caipun alumni Karanganyar. Beda santri na Syekhuna Yahya gak dinto ahli pendekar. Asma na Kiai Zabur nengi betangan. Beliau gak dinto sakte. Padahal semulang Kiai Langker. Beda juga santri na Nabi Muhammad gak dinto ahli tata negara. Sengan mangken teti Mahfud MD penter hukum asma'na Ali bin Abi Thalib. Bada juga santrena Nabi Muhammad kadinto dogong rajo terus luman asma'na kadinto Sayyidina Abi Bakar. Bada juga santrena Nabi Muhammad kadinto hebat, beliau kadinto dermawan, lebur membebaskan lahan sesengketa sekak di malahan kak dinto teti kentongan udik na umat. Asma'na Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau kak dinto mele somor sekak di mas somor kak dinto tung situnga somber sebeda nengi Arab dim. Kak dinto kutu itero le ten kula ban ajun. Terus Nabi Muhammad andi santri hebat boleh. Asma'na Ubay bin Ka'ab. Beliau kak dinto ahli kiroah, bisa kiroah sab'ah, maus Al-Quran seadil model. Wadduha ibaca wadduhi. Kak dinto dari Ubay bin Ka'ab, lahir dari Pasera, dari Nabi Muhammad. Dan kula ban ajunan sebagai ring sepo, andi potra, misalnya juga nanti ustad, andi langker, kadinto bisa nero konsep Nabi Muhammad adidi sateja sahabat, sateja santri-santri. Ternyata Nabi Muhammad kadinto beda telok metode edelem adidi potra-potrana, edelem adidi santri-santrina. Apa napa ma abas kadinto misalnya bu, moloten ma acarita pendidikan, karena kadinto musolla. Musolla kadinto tempat mulja kenangan ilmu. Sepertama pendidikan dari Nabi Muhammad kadinto beda istilah tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Sateja santrena Nabi Muhammad mak ngerseng nih kapon. Tak sakti lho. Mana bi kias at sokaraja
Kadinto Nabi Abu Dhabu pas eson mate ngalak katitianna pecakna iteguk keluar suara. Di den gula sandal ikalak boceng tamancok. Tak sakti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepertama konsep Nabi Muhammad adidik para sahabat kadinto istilahna tarbiyah imaniyah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad, santri-santri Nabi Muhammad termasuk potra-potrana kadinto ikader berema iman na kuat. Kadinto kadang dan kula ben ajunan lopa ketika mendidik potra. Aba andi arpen potra kadinto dadi anak seteladan, bintang pelajar, anak sehebat. Tapi sangkolan dari reng sepo sea bentuk keimanan, sea bentuk tauhid. Kadinto tak pernah ibu lagi nyon saporan. Misalnya gen segempang sifat sewajib sedupolo. Ternyata semulang sifat sewajib sedupolo, kadinto guru langker. Reng sepona tak mulang lagi. Apa napa? Lepai. Beda tak kau pri. Le sahabat-sahabat Nabi Muhammad sekuat imanna, kadinto langsung yakin ke Allah. Satu je debu-debu Nabi Muhammad langsung ipartaja. Contohnya Sayyidina Abi Bakar ketika mereng kabar Isra Mi'raj Nabi Muhammad kadinto ongke kalangi dalam jangka 4 jam. Perjalanan 500 tahun tempuh 4 jam langsung partaja. Dan kula ben ajunan kasatu je kabar Nabi Muhammad kita pati partaja. Contohnya tak pati partaja bon apa? Nabi Muhammad pernah debu ketika dinto. Mana koso mimmalin min sodako. Mana koso malun min sodako bal yazdad. Orang mun asadeka debuna Nabi Muhammad tak kira tona artana. Bahkan atambe. Sampai Nabi Muhammad ada bu atambe kadinto 3 kali. Ternyata den kula ben ajunan andi kalkulator tibi, Pak. Mana bi asadeka akata tangke selaip ken rekenan. Ada engkau mun ibu kisah tia lakun apa sih kakan? Bener ki. Sajen si di lauk rebu kempuk. Palotan oleh nakaunjongan seekar be kata tangke mun lamun duk nengi kulkas teluare. Iya jaklah nyama alumni kulkas dilekek ngekek boleh. Apa napa gerah. Jadi ten kula ben ajunan seringan kalkulator tibi le tak ngangkui kalkulator agama. Bahkan contoh gampangnya orang mana bi mangaji santri kasitung musolla ka guru alif kadinto kutuna reng sepona lebur akalangkong dek ka guru na anak. Ternyata ten kula ben ajunan sela tak akalangkong dia musuh. Isi serong jelena kiai kapan adan iki kiring jok madan bojorenna. Sopu misalnya kiai langker adan dugale tembak lo speaker ben bian. Wajok man nyaman orang tedung le mas adan. Akhirnya napa potrana den kula ben ajunan tak penter-penter meng si bade. Talaur le. Apa napa? Karena den kula ben ajunan nengi syukur ka guru ngajina anak tak bisa. Tak partaje ka debuna Nabi Muhammad. Sela tak akalangkong ka guru ngaji, tak asyukur ka guru ngaji, ternyata den kula ben ajunan dadi mosona. Ada bekelan lah, ni kasalana Subaidi nguncengkan gol. Mon pelas dengan orang ngawrok ni kata Pak Kalisona. Baru mau tepak Kalisona apa lihat? Mon tepak kasih nyaman iperet terus kan ngide. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 pendidikan dari Nabi Muhammad lestari iman gak dintai patebel ka santri-santrina. Satu jodoh budak-budak Nabi Muhammad langsung iteku. Pendidikan si paling penting sebelumnya ilmu Nabi Muhammad kak dinto mendidik akhlak. Maka beda istilah tarbiyah khuluqiyah. Adidik sateja sahabat-sahabat andi akhlak si bagus. Karena akhlak ke Nabi Muhammad bagus. Sampai Emmaus nengi berjanji nengi tiba Nabi Muhammad kak dinto andi sifat azizun alaihi ma anittum.
aras sabera sateja kasosaan na umat. Nabi Muhammad terus sateja umat kak dinto bunga. Bahkan nengi dunya bunga, nengi akhirat bunga. Artena bunga na Nabi Muhammad kak dinto pamilo kapi. Lo orang seendek kabungaan na tibi kak dinto bagi ke orang lain, kak dinto tanda na orang si akhlak kebagus. Contoh gampang masyhur cerita aki Nabi Muhammad ki kasokan adulang orang buta sekak dimma orang buta kak dinto saben are nyale Nabi Muhammad. Dan kula ban ajunan sengan bodo orang nyale aba beni dulang irajeng dongkuan. Bahkan nengi ketika perang gak dinto pak cuman dimin bodo paraina. Jadi Nabi maghrib perang gak dinto istirahat. Tila cempet are istirahat dulu. Moso pada moso ramen sekak, ramen tengkongan gitu. Sengan setia lakuna perang boleh. Le Nabi Muhammad kak dinto kapan perang ampun istirahat, ternyata bodoh orang kafir nyerang kan Nabi Muhammad. Lebet budi. Langsung pedangnya iculuaki kala era Gusti Kanjing Nabi. Asma'na kak dinto duktur. Langsung nyerang pas emak kala era Gusti. Pas ngucap orang kafir kak dinto, ya Muhammad, hei Muhammad, satia siapa nolong abaknya? Pas Nabi Muhammad ada bu Allah, saya nolong engkau Allah. Ternyata pedangnya orang kafir gak dinto langsung geger. Iya Nabi Muhammad saya ngucap, wow lah. Oleh dua nampian pak, mengkuan, makin dua manti, mangka namun andi otang makin na dua, andi kreditan makin na dua, lakuna lako. Tak bisa sejak menggunakan dua malolol. Debuna hadratus Syekh Hasyim Asy'ari al-i'timad adal kasbi kufrun tarkul kasbi jahlun. Mun mbokna atatanggenan lako sokina kafir. Apa napa? Karena rizki tak lebet lako. Mun mbokna pas tak lako gendeng. Karena Allah tak ajulu tanang. Tak ada cari tanah orang kelentian kelar mele motor kelar mele sepeda langsung geger dari langit. Delbus Avanza misalnya. Karena mun keker dari langit, busina coplak lah nengendem. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kak dinto ketika duktur ampun nyerang, pedangnya geger, ben Nabi Muhammad etolong. Etolong ejuluaki kala era duktur. Mun satia bek na sapa sinolong. Engkau sinolong Allah mun satia bek na sapa. Sobung Muhammad kau le sobung senolonga empian mun kenceng mate kau le pate pun karena orang kafir pak. Le Nabi Muhammad andi akhlak bagus pak. Manabi beda orang ampun tak mampu tak elaben ben Nabi Muhammad iocol pedangnya yelah mencara jeda sak buruh sengan den kula ben ajunan beda musuh tak berdaya la nyerah ro asapora ro beni guna apa jo cemis ni. Ya dia dideja dengan ya. Kan bengkok ini lagi badai. Tila moso alinyit lopot idr-dr. Mangkena tembung pada Pak Abu Belu nih sangkasang. Allahumma sholli ala Muhammad. Le Nabi Muhammad kak dinto andi pendidikan akhlak si bagus. Bahkan contoh saya paling masyhur akhlak ke Nabi Muhammad sehebat. Nabi Muhammad kak dinto beliau bengal Aladin santrena makin malarat pak. Mana bikai sepodimin andi santre se sengan asarong tak tepak tepak aki guru ngajina. Mon makin orang siteti ustad santrena seragam malopot mancing gak ada. Bener gitu. Jadi ke akhlak ke bunga sepoelang gitu. Dan gula ban ajunan ki ngaji lambok lah kan cuman ngaji nyandak monyet kelur sih. Nyari tua kesmis nengi ada nalang keriabi pawana kiai gemet. Ternyata aba asarong lopot mereng-mereng ben guru ngaji ripat pagi. Kapan mangkinan kan sobung lah. Asakola ka madrasah tak asa patu. Empanengkong. Bener ya? Le Nabi Muhammad sarang santrena si Asma na Hudzaifah. Hudzaifah kak dinto asarang Nabi Muhammad perjalanan. Nabi Muhammad aseram nengi somor. Sarang Hudzaifah Nabi Muhammad se aseram nyalangi ngangkui kalambu.
seneku Hudzaifah. Karena Nabi Muhammad aseram maklum gak dinto santre ngabekte ke guru aja ke guru na etopoe nengi somor lestare gak dinto Hudzaifah karesi aseram seneku aki kalambuna pasera Nabi Muhammad pak. Jadi Nabi Muhammad neku kalambu untuk ngodungi Hudzaifah orat tole ta temu. Dan kula ban ajunan ebab kak dinto bek elang mangken. Isor ne le. Sajan dile sa cungcung tape. Sela bode tabinga petek. Ikeker. Sengan tepak kasening ku TV re izum. Izum 10 kali si kemak. Bode tay lalak dai. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kehebatan dari Nabi Muhammad tak guna kak dinto ternyata. Nabi Muhammad di samping akhlak kebagus, bisa ngargai ka sing udaan, bisa menghargai nak kanak sing udaan bahkan kasantrena. Nabi Muhammad andi sifat tak pati duka. Belesen, istilahnya kak dinto halim, toleransian. Contohnya, dan kula ban ajunan oneng pemausan khutbah nengi Jumatan kadin to khutbah kelu pas abajang kita ngi nengi telenjan kan khutbah kelu pas abajang ternyata demen dimin zaman Nabi Muhammad awal mula Jumatan kadin to syariat lagi ternyata sami sering telasan pak jadi asolat dimin lestari asolat pas khutbah jadi asolat dimin pas khutbah situng waktu ketika Nabi Muhammad didetina khutbah sengan makin ceramah lho sengan kehilang ker tepak murok ternyata deteng Dahiyah bin Hulaifah kak dinto nengi waktona kita masuk Islam beliau kak dinto tegeng raja dari negara Syam muntegeng deteng etapui pada ben acara nasopi 10-10 kan bode gendengar. Jadi kapan bodo tukung raja, bodo diskon, nah kak dinto sambut hadra. Ternyata jemaah Nabi Muhammad sesa masjid, kak dinto elang kapi singi dingaki ceramah Nabi Muhammad. Anapa buru kadegeng, sengan mangken rompian ro dan gula tepak tormator ketika dinto rompian entar keburu ngasutur udah berat. Jadi entar kadegengan. Apa napa banyak bonus sahabat. Akhirnya nengi masjid kak dinto tersisa orang 12 biki. Maka kak dinto juga teti dalil Jumatan oleh 12 biki mun la sepak polo sakit kapi. Iya kan biasa mun tila Jumatan orang palengan tila kemesa beres. Satona alako. Mare asar Jumatan bila temu bodo nengi pasar keporan. Tepak kol situng Jumatan palengan. Kol 2 beres kan banyak deh. Mana bi ampun tatang kena ketika dinto banyak si sakit Jumatan oleh macam ke Jumatan 12 biki ngalak tebuna Imam Haramain si asan derka kebiasaan Nabi Muhammad pernah Jumatan 12 biki ternyata sarang Nabi Muhammad khutbah si awal mula berdenen ngilestarina bajang dari tasamuna dari toleransina lebur ngargei iyo beban Nabi Muhammad oleh orang male apa jeng pas entar keluar oleh tak andi tanggungan boleh khutbah ka ada pas buru apa jeng jadi mari apa jeng tak emo ngiding ngaki khutbah maka pada ayat wa idza qadaitumus shalah fantashiru fil ard mon mari apa jeng sak lamangkat akhirnya banten kula ban ajunan orang talentian eta ku ongku di lemari apa jeng tak nagu tasbih langsung nyari kontak mun tak tepak ka kontak ka pengecasan tepak kan tepak sibuk empuk ro di lauk mari abajang ngalak api afutu sudah salat pongon na abole ka malaikat ning malaikat isang kuan di WA kia kenjeren nata kok lopot Allahumma sholli ala Muhammad le sifat halim Nabi Muhammad toleransi Nabi Muhammad makin bekritis beksobung dan kula ban ajunan mana bi andi anak salah, andi santri salah, andi ponakan salah, langsung ilaknat pak. Dan kula ban ajunan langsung nyatro, tak salamet buat dunia akhirat. Jengkok mau jadi nabun, pas buat nalangka kasengkok. Ternyata sifat Nabi Muhammad tak ketiga dinten.
Dekat dinto parlona ten kula ben ajunan amolot neropole. Napa kebiasaan Nabi Muhammad? Sopaja ten kula ben ajunan sebagai umat Nabi Muhammad, kadinto asarang Nabi Muhammad sampai ke surga, Pak. Terus masuk surga kapti kan? Karena surga Pak limited edition. Dejok nyangka surga kadinto tak ada betesa, Pak. Surga kadinto berbatas. Mana biten gula ben ajunan tak kacapo, ia tak milo. Karena pada umat Nabi Muhammad selangsung satu aja masuk surga. Nengi dalam tafsir Yasin Hamami, i carita aki, umat Nabi Muhammad selangsung masuk surga kapi. Kak dinto mana bi atani padi na ipapolong isabot nengi saboy patung. Sekem masih puto ngalak tak ken rekenan. Tempat garing telintian kan lain pole. Papolong kalumpung tibi. Bahkan dari kebiasaan benga sepola jauh. Benga sepola dan gula ben ajunan mon atane oleh sapolosok sasok eka sedekah. Prinsip kenapa mon deki depak sanisap langsung sekat temare. Dan gula ben ajunan oleh sapolosok nyonok kapi kalumpung. Akhirnya Allah leso sia melera dah jangan Allah amelera benreng telentian boleh cetak latin. Akhirnya Allah pas makon tekos mangkat ke telentian pak gemet aja. Iya mari lah tahun si beri kan gemet nunggu. Arapa pola nak kebiasaan si sapolo maka luar tung hilang je. Ada amil longkon. Para Rabu Sabti namal jaki. Jadi Nabi Muhammad kali itu libur ngarkei dah kau. Tak gempang salah orang. Dan gula ban ajunan sebagai ring sepo teroan dia anak hebat misalnya. Arkei potrana ajunan meler akaca ka buat tibi. Karena maksiatul usul tuassiru alal furu. Meler ring sepo bekal toron kanak potol. Mana bi ajunan kon makon anak na sosok na tada, ya kaya ngak lambek me isoro melebu je sosok na tada kia. Pakun badal. Lambak pernah kal ngakali ring sepo, ajunan bekal ikal kakali kia benanakna. Jadi tak gempangnya lagi. Mana bi ajunan tak gempangnya lagi, tak gempang nyatro, maka putrana bekal deti putra selomuk. Contohnya Imam Sudais. Imam Sudais kali itu masyhur carita aki barokah dari duka naring sepo binikna. Ketika kak dinto Imam Sudais ada ere, kapan ada ere astana najis. Tanangan najis Imam Sudais. Reng sepo binikna tak kir-kikir pada naten gula ban ajunan. Monten gula ban ajunan anak ngakana tanangan najis kan ikepak iki kiri cok ngakan dina. Bok nalakar ngala ungku ka mamakna, ngala ungku ka kaina kan nyambi ka piye. Le puna Imam Sudais ka bantuka dek ka potrana, dek ka Sudais cong bok namun pakun meler cara jira cong sengakana pakun Arab korab bereng najis mangkat kabarek bona cong cek neng dina bakna mangkat kabarek teti imam Masjidil Haram teti imam Masjidil Haram ongkul eten kula ban ajunan mon kir-kir ka anak ban kaponakan iya tadak tekuna ka birkes iya laib lah anakna jadi mana bi pegel ka potrana langsung ngucap ambu cong cek meler macam gelang ker lah cuban le maka putrana ajunan deki tiki haji. Jadi ambu ya abek si tak ngarkei nak kanak kini. Karena Nabi Muhammad sampai ngancam dan kula ban ajunan. Laisa minna man lam yarham saghirana. Tak termasuk umat Nabi Muhammad orang si tak ngarkei sing udaan. Walam yuwakkir kabirana ban tak hormat kasih tuaan. Para Rabu Sabtina muljaki. Maka pendidikan akhlak kadin to cek parlona. Karena apa? Kesalahan nak kanak muda lahir dari salah nasi sepuh. Contoh boleh gempang le maturaan le ni. Ten gula tatang kena ajunan kia, ten gula longos kawi. Karena ten gula bini ka pintaro, jadi longos kawi. Ten gula bini abini istilahna alake kiba kateng kina boleh. Sengan abini kan teti orang pintaro. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh gempang. Mangken akhlak ke benga sepuh hilang. Orang mana bi entar atahlil kakompolan kauncengan kabenyaan ngangkui kalam pipanda bener ki maturaan dah buk empuk
Kebanyakan nengi ampera agen tangan, tepak buk. Bahkan ngangkui daster si bulong, tepak buk. Bahkan kadang nemone tamoy tak aku dungan leka. Kak Dinto ternyata jauh dari bengasepona dan kuleban ajunan. Bengasepona dan kuleban ajunan oning ka bahasa, oning ka konsep, perkara sebagus belum tentu patot. Mun perkara patot mesti bagus. Contohnya, kalam bilengan pandek, Kak Dinto biasana larang pak. Tos seket duratos. Kalam bilengan lanceng mana bingalak semuda, pak polo ibu beda. Tapi meskipun kalam bilengan lanceng Kak Dinto muda, ternyata patot pak. Apa-apa anak naden gula, ponakan naden gula sarang ajunan Kak Dinto entar atahlil ke kumpulan mak lengan pandek. Karena pak naben kai namun atahlil ngangkui kau sapi kabi. Mana maturaan. Bener gitu. Apa naben mbak namun atahlil ngangkui kaos secap gudang garam gitu. Ngangkui secap rinsu. Akhirnya pangrasana generasi naden gula ban ajunan anak-anak sengude pangrasana mun alengan pandek dia patot. Bener gitu. Jadi abek cok gampang nyala aki sing udah tapi ringku kelu. Masak beda contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pendidikan akhlak Nabi Muhammad si paling hebat boleh. Kadinto pendidikan tawadu. Nabi Muhammad kadinto cek tawadu nah. Tawadu kadinto oning ke posisi. Oning ke kenengan nah. Mun teti anak, mun teti ring tua. Mungkin kebanyakan ring tua nak nganai senak kanak wama tua. Iya kan? Anak kapan iki kiri ben ring sepona si ceramai. Be nerobu tak tahu ke cuman Setia cuman teknologi cuman maju ceramai ring sepona. Kapan potrana melihat HP, wombu nai ceramai. Be nerobu mun tak melihat HP ketinggalan zaman. Bener iki? Setu anak nganai pada kan. Contohnya mata oning ke posisi. Mun Nabi Muhammad lambat kan oning ke posisi na. Dan kula man ajunan oning ka orang abajeng mana biteti imam kapan lestari asalam depak ka Allahumma ajirna minan nar kapan adikir ka disa mesti imam ma abiluk ka beureuh deje atau atub ka deje atau atub ka timur. Kak Dinto bentuk tawadukna Nabi Muhammad karena nengi saf pertama nengi budianna Nabi Muhammad si makmum Kak Dinto matuana. Dadi makmum Nabi Muhammad Sayyidina Abi Bakar ban Sayyidina Umar matuana pak. Akhirnya Nabi Muhammad kapan mari asalam atib ke matua tawadu oning ke posisi lekak seorang nabi pakun hormat ke matua. Dan kula ban ajunan jeje sakoni le. Sogi sakoni burung ngagek roh matuai kacar pak. Bener iki? Anapa polana? Ya pada matuana tak tahu kekenangan lagi ya. Matuana nak nganai, ring tuana nak nganai. Contoh, ngangkui contoh si didejaan le. Kasti. Oh kasti oleh le, tempat tak oleh ya. Syukur nopai orat, apa jeng asar tak talepet. Mon pojeng asar cekak nengi burung ngasutu tak oleh. Jadi pojeng asara normal akasti tak pun apa. Karena al-aqlus salim fil jismis salim. Akal seberes mun badan sehat. Mun pas stroke pak kinjing manis tak beres akal laten pak. Pikiran malolo. Bila si mati ya dia. Lu mun orang zaman kasti kan ngurah apeluan. Tadi sak bentuk dari ngereng lampa al-aqlus salim fil jismis salim. Kuncina nopoi orat ben pojeng asar raja cecer. Mun Kak Dinto duaan pas eda kone ya ada tak bagus toran. Lo orang-orang mangken ternyata seneku emek wer raro arwah kadang mun tak pak nama tuana senepak anakna pas ngocak wer siapa dia nomor punggung 2 kita panggil padahal anak natibi melambai-lambai saudara ancang-ancang minta bola anak natibi kan Kak Dinto nyamana tak tahu adu. Jadi mon potrana atau mantona lebura amain kasti, apa na tu sarok norok.
Nengku itu ti tukang sorak ku pajo. Mon parlo ti tukang jimat de, serop dari juna, menang. Bus. Bener ini? Paling gampang boleh sih sering terjadi amain tengkongan nengiring mate. Kan biasanya mana bi kak dinto termasuk nengi compok petong ngare kak dinto bededum. Ternyata si amain matua ben mantona. Sak grup nih. Kapan bagian na matua na ningkong pas ngocak si manto. Nengkong nom. Mon satia nom beni matua nom pade. Akhirnya kapan mantona si nengkong ngucak matua na kya. Cong. Cekejong. Gelang kue paningkong buat na. Kan tak lebur kan. Banyak saya gelak berarti lagu amin ben mantuan. Ambu pak. Allahumma salli ala Muhammad. Wah dilaok boleh. Mon mantona lebur amain TikTok buk. Matuana jeruk norok ni. Ijek kadang nge-live ben matuana nengi dopor ben sotel ku sing ngeber ku. Jadi kadin tu saya kocak akhlak ke Nabi Muhammad tawadu. Akhlak ke bagus lah. Oning ke posisi. Nabi Muhammad kapan akuli edimma beliau sebagai ponapan. Dan kula ban arjunan kutu nenda sebagai umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ngarep dan kula ban ajunan masuk surga kapi pak. Sampai nengi ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Di kapi lai. Ari abid ari. Eman lah kari odi lah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah kadin to ada bukan Nabi Muhammad bakna bakal beri situng parpareng ben sengkok sedimma bakna kajaria bakal rida. Ternyata debuna Nabi Muhammad, ya Allah abdina tak rida mun orang telentian situng bode neraka. Maka ten kula ben ajunan karena Nabi Muhammad tak rida mun ten kula ben ajunan bode neraka, usaha berema carana si masuk surga kapi. Muga-muga ten kula ben ajunan masuk surga. Mon parlo do ada pak. Karena apa? Abetes pak. Ungkun do. Tak bertaja je beda betesa. Ternyata Nabi Muhammad pernah debu beda orang masuk surga terakhir. Berarti kan berbatas. Kadin to maktub nengi dalam kitab Tambihul Ghafilin, dalam kitab Usfuriyah, dalam Tangkihul Qaul sareng kitab-kitab selain. Beda situng orang andi kebiasaan maca ya Hannan ya Mannan. Ben are kak dinto saya baca ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan burleburan nak main kasti ngat 2 jam bajeng ngambut lepet ya ada lah jompet lah mon ka masjid paling telasan mata sarong BHS ben lamiri deh keng awirit ya Hannan ya Mannan akhirnya kapan dapat ka yaumil hisab abu nyantu sanongku akhirnya sarang Allah iklim orang kak dinto masuk neraka. Ternyata kapan depak ka neraka Nabi Muhammad kadinto nyare umat tu saja. Nabi Muhammad kadinto ngambek ten kula ben ajunan nengi tete. Nengi neraka sare. Dimma bodo orang telentian sececer sare kapi. Kapan ampun Nabi Muhammad apa ngerasa saja masuk? Nabi Muhammad pas masuk ke swarga pas ikan ceng. Ternyata orang si andi kebiasaan maca ya Hannan ya Mannan kadinto cecer. Situng are malaikat Jibril lenjelenan hunting sengan nak makin. Sengan ten kula ben ajunan berwisata. Tertawa ka neraka. Depak ka neraka ngeber atasan neraka pas ngaiding suara ya Hannan ya Mannan. Langsung nyangka malaikat Jibril. Waria umat Nabi Muhammad cecer. Langsung mator ke malaikat Malik, hei Malik, ayo sare umat Nabi Muhammad cecer ya garis itu. Masa ya suara naki dingaki, ya Hannan ya Mannan, takut tepak karing telentian. Sare ongku ben malaikat Jibril ben malaikat Malik. Satu jo pasukan sebodo nengi neraka kadinto panyare, panyilem ka bobo. Tak temu pak. Tapi suaranya bodoh. Idimma jurun. Ternyata bodoh nengi paling bebena neraka nengi rek-rek na kari buntok nama lolo.
Karena dan kula ban ajunan pagi kak dinto bekal nyelbi dari buntok. Oneng ka buntok kak. Buk tahu ka buntok na manusia buk. Sekema buntok na. Main targa ada ya ada takbir bis. Arwah tolale menengi ada. Menengi budi buntok. Buntok na dan kula ban ajunan kak dinto ajbud dzambi. Buntok ni monteng nih. Bodo tolang si geli moncong. Kak dinto mana bi erepek salender sakali. Etete sakali tak lejer. Mana bi tolang ngapokang, tolang ngatoot, soko, erepek lejer pak. Mana bi tolang monteng kak dinto, erepek anapa saus tak lejer. Munreng telentian tak parta aja lekuna nyari salender soro repek. Tenku leban ajunan nengi yaumil ba'as. Kak dinto bekal tombu dari buntokna. Joko dari buntokna. Le orang se tersisa nengi neraka terakhir kadinto kari buntokna. Etemu malaikat Jibril, etemu Mikail, etemu kadinto malaikat Malik. Idimma nikah le kari buntokna le. Akhirnya ban malaikat Jibril ebek taka nahrul hayah. Kubek esas sangang kirin suwe beri multo. Kurda. Akhirnya pas meto dadi orang. Bu nongkon na manusia ya. Engki malaikat Jibril umat Nabi Muhammad engki abdina umat Nabi Muhammad mak cecer taoning laju ta selpet boleh cemes ben malaikat sakalian ko laju nyelet ucap ameler pak ongguan lo malaikat raja pak Masya Allah dan kula ban ajunan sengan oning ka malaikat pas atemu ngecit pak carita aki malaikat seatu ujan malaikat si adum ojen gak dinto andi kalembeng saibu nengi kalembeng gak dinto bodo tanang nga saibu gerigi na pertanang saibu marah apa rajonan malaikat Mikail sineku rizki gak dinto kalembeng nga mana bi pamekar dari ngak tengah na bumi sekanan bodo nengi dojo na bumi sekacer bodo laut na bumi malaikat maut si ampo entar katelentian kadang lo telok lekak tak marero Montro ini ngaka malaikat maut keng jaga aja lah. Malaikat maut gak dinto singan mandi aing satase maka satojo tasik nengi dunya itu taaki ka malaikat maut kun beca genjenggu nal. Sabetannya kita baca lah. Uraja lah. Amelera ben mate misalnya kemma malaikat maut. Isal tembian gemet lah. Lekapan itolong ben malaikat Jibril orang gak dinto si andi kebiasaan maca Yohanan Yamanan ikiba ke swarga. Depak ke swarga lah benga kunci. Ada lah teh kunci teh. Tina pun malaikat Jibril lekak tak apa masuk nengi beng lah benga nyaman ni kan malaikat Jibril. Tina kula tu tiban ser lah cuy kan je. Kula akan ja abusri. Kula mun bodai neraka malaikat Jibril bani kuna tepak malaikat Jibril. Kurtub kula, cemes, ngontal lagi, Masya Allah benar. Kula syukur bodoh ni gak nje pun nyaman. Ternyata pak suara dari la ilaha illallah. Si pernah maus nengi dunya, kadin tobas deting. Muka lah benga swarga, buka. Buka lah benga swarga masuk ke dalam. Ternyata swarga pol. Bodoh mare buat nasi nyono aja swarga lah pol lah. Akte na lah keluar kapila, eka andi lah. Orang andi sertifikat kabeh. Jatah na orang masuk surga, kadinto per orang andi tanah pada ben petong polo negara. Jadi misalnya ajunan masuk surga, andi tanah pada ben petong polo Indonesia dari. Pak kenceng jalan dua pak. Dongkuan bukan. Minta tengkong mana. Mangkana nengi surga kadinto dealer Yamaha tak masuk. Dealer Honda tak masuk. Anapa? Orang mun amaina kata tanggena harus menempuh petong polo negara. Mun pas beda Yamaha, Toyota nengi swarga, busina coplak ada tak dapat kan. Gojok petong polo negara. Maka katompaan orang swarga kadinto kan buruk. Buruk bisa jalan 4 jam nengi perjalanan 500 tahun. Jadi ngesubut tapi. Mun pas nengi swarga beda fiction pada na tukang pawaya buru roh. Kanal podo ngaltok ni. Kita dapat lah. Le orang sekak dinto pas ikiba sarang malaikat Jibril dak keajunan Allah. Ya Allah kak dinto cecer umat Nabi Muhammad. Takmilo bagian swarga. Arapa Jibril? Swarga pol ya Allah.
Terus kak dinto Nabi Muhammad oning bahwa umat tercecer Nabi Muhammad bekal mular ya Allah. Tantona ajunan tak tero Nabi Muhammad mular ya Allah. Kak dinto ngiring beremacarana sinengenengai swarga. Ternyata pas Allah makon ya cara jeria Jibril kebayaki 4 negara untuk orang jeria. Lo orang si masuk swarga terakhir kak dinto ki andi jatah 4 negara Pak. Maka jaga-jaga. Artinya apa ki? Waspada, sedia payung sebelum hujan. Tempeng ros-terosan nengi neraka, aga jaga oleh pendo masuk terakhir lega. Montak masuk dah ada terakhir lega. Maka pa istiqomah dan gulaban ajunan maus ya hanan ya manan benar ini. Cuk bitong-bitong le. Karena apa dan gulaban ajunan ibri rizki sarang Allah, Allah takkan rekenan. Cuk saking Allah kan rekenan dari ibadah dan gulaban ajunan laib ke. Apa napa? Karena gaji dari bojong selama sabitek tahun, sengan iokor ibadah dan gulaban ajunan, ternyata kadinto kun kelar majer delima situng ben aing situng. Delima sabiki aing segelas Pak. Anapa? Karena Allah pabrikna banyak, nikmat de mata, nikmat de elong, nikmat de bibir, nikmat de lesan, nikmat de badan. Ternyata dan gulaban ajunan apa jeng seengak ka pangeran takbiratul ihram bila asujud wukap bimodel we ana binina tatangke temu le maro gela awe akan kok lepai ta iblis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi untuk pendidikan akhlak dari Nabi Muhammad penting Pak. Dan gulaban ajunan kudu nyangui nak foto akhlak sisai. Reng sepo kudu abri contoh sisai. Gempangnya mun mangrib Pak asarongan Pak jak asal lebaran anapa putra na aga kalangker maka cong kalangker cong apa asarong lah cong anak na mangkat kalangker tonoe rokok na Pak karena mun adan gulaban ajunan apa jeng mangrib tak rokok lega tak hosok pokok anak lah mangkat kalangker tonoe embuk kira di mangrib ajil bob arukul kapan putra na mangkat kalangker udi ihabena boleh TikTok boleh lah terus akil. Tak masalah aja. Si penting nengi ada anak-anak le acting, epak dia bagus, embuk dia bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, pendidikan dari Nabi Muhammad kan itu istilahnya tarbiyah ilmiah, pendidikan ilmu. Pendidikan ilmu kan itu parlo. Dan gulaban ajunan parlo nyangui nak foto ilmu. Karena bareng sema akor manusia kan itu ilmu, Pak. Manabi ilmu ampun iangka, maka manusia rosak. Laki bini anapa mak sering atokar karena ilmu nasobung. Bini ke malake, laki nani ma bini. Dungkun. Bini sering nekan ka laki. Kak, buat naon di PC kudu laporan kang kok kak ini. Gujina si satya berempa kak. Oleh na alaku satya berempa kak. Ku bini na berarti bini kurang uning ka ilmu na Pak. Apa napa? Karena kuduna dunya na bini buk. Ayo mara buk. Ibalan na buk. PC nampian ro buk. Aro di na laki buk. Mun pesen laki di laki lu. Cak laku yang beli MS Glow ya di deja rokok gico. Bok nerokak laku ngerebus guna kan. Kudu na panjenengan Pak. Kapan laku panglo ben rajina laku ngerebus beda jawaban na Pak. Lek pabrik ruwa lek. Mun pas tak ngokos mati berarti lek. Tuti mun kok pas tak ngepul lek berarti tak ada lakuna lah lek. Berarti bok na tak bisa meli skincare. Kadin tu Nabi beda ilmu na. Orang atau karbon taretan na karena subung ilmu na. Contoh, anak bini alatin epak na sesake elatin ben anak bini. Sengelae anak bini, senonton kajeding anak bini, seatuleng anak bini. Karena anak laki na norok kamatuana. Ternyata kapan ring sepo laki na sete warisan pasti waris. Ternyata si raja olena anak laki padahal tak pernah alatin. Mana bi orang konang oning ka ilmu na nuntut si bebini. Injuk kakak jera tak tahu nyeting lekak kapak oleh saparo dari tunya napa. Di nangkok oleh sagoni. Akhirnya sataretanan soker. Gara-gara pun apa? Tak isangwe ilmu. Sengan ampun isangwe ilmu maka putra naten kula ben ajunan tak tokaran, Pak. Pokok lekak buat na bermak bayi pakun anak laki seoleh banyak. Buat na pakun oleh bagian nyokon dari taretan na buat na. Saking pak akor bing ben kakak na.
Karena mun bekna taritan bini na kakakna, area pamulian na kakakna baku. Karena debu naring sepona ten kulaban ajunan, ten kulaban ajunan ibri ilmu, anak bini atau taritan bini kadinto pamulian. Mana bi taritan laki kenengan parembeken. Maka mana bi ten kulaban ajunan andi jet hajeten, arempeke ka taritan laki ka anak laki. Karena mun arempek ka bebini susah ka ada. Ala kwa gebay pak arempek ben bebini susah ka ada lho. Ceng-ceng sampai rah. Aduh kak mun banyak si tak dateng berema jere kak. Jere kari cungunceng kak ya bi deki kak bentena kak. Mun pas orang tak nyapur kak. Kari aku bayi kuitansi kak temu tak ada si dateng lho. Tak ranta pak. Coba arempek ben taritan laki ben anak laki ranta laju. Beres marah tangkung bismillah. Mana bi ajunan pale mana andi perkara capok musibah entar ka taritan laki posang taritan laki anapa karena lalaki andi sifat rijal bengalan siapa silanya laga bekna tumpuang marah karena lalaki bekna lek kala nengi urusan jera lek marah calaret pakaluar mun mole ka taritan bini lebih ben taritan bini lalek tina lek pasaper Allah bakal akan te serajaan tina bodengkok kian engkok kente nambu maka anak naten kula ban ajunan kutu bekali ilmu apa napa Nabi Muhammad pernah debu dak ka Muad bin Jabal ketika Muad bin Jabal gak dinto mangkat ke Yaman Nabi Muhammad adebu la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha cak saking ngabakna Muad nyebar raki ilmu na Allah pas sampai pada orang si oleh hidayah gara-gara bekna sampai orang teti bagus gara-gara bekna maka kencerena lebih bagus etempeng dunia ban esen maka para rabu nak foto naten kula ban ajunan oleh ki sajalur ban Nabi Muhammad esen ilmu mana bi ten kula ban ajunan tak sempat semoroke sahabak kalangker boleh paham ki pabeli kalangker makin langker sepe pak ungguan le ten kula ban ajunan parlo kuna atenteni anak melaki HP pagenteng akhirnya tak ngaji akhirnya deki kapan reng tuana mate entar ke kuburan tak maca yasin pak saya bacain apa bacainnya nyendeng dut bacain pak engkau ngirim Fatihah ka betna pak maca Fatihah mare maca Fatihah pas anak nang ngucap ajujing ala ala ajujing ini ikur tepak mana ikur tepak boleh pak ini mana bi anak naten kula ban ajunan ampun esang we ilmu maka anak depak ka kuburan entar ka kuburan naten kula ban ajunan langsung ngirim yasin pak celep ka ten kula ban ajunan sebade nang alam kubur para rabu septina muljaki kadinto teloan wasiat Nabi Muhammad resep ka ten kula ban ajunan nak foto oleh pakun sami sareng umat-umat Nabi Muhammad si cemen dimin sareng bengasepon naten kula ban ajunan apa ring sangu ke anak iman tarbiyah imaniyah nomor 2 apa ring sangu ke anak akhlak tarbiyah khuluqiyah nomor 3 apa ring sangu ke anak ilmu tarbiyah ilmiah muka-muka manfaat muka-muka barokah nyon sapora manabi banyak kacang kolangan juga nan bek abid karena sunnah nyaman ongku lakar singan mulai kelak kan nyaman deh John sapora manabi banyak besa senyar de pangkelian epon ajunan sateja wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada tebusan ada adus berempat adus dua ter sebelum namas doa ngereng Fatihah dek kareng sepon daten gula ban ajunan seampun akelui ten gula ban ajunan Fatihah juga ndak sateja taretan daten kula ban ajunan seampun akelui juga nan sateja kancah sateja tatangke seampun akelui ten kula ban ajunan sesake manteri pasehate serizkina serat manteri bara sareng Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa taghliqu anna biha babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir.
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مولي كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل العسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير أنت عالم به وبصير. اللهم إنا نخاف منك ويخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا أنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.